kako je ta oseba, ki me izsiljuje, vedela, da imam jaz dostop... Hekanje je nezakonit dostop do operacijskega. Kaj praviš na to, Rok? Grozen mi je zadeva. Kaj praviš na to, Rok? Pravim, da mi ni prijetno. Tako da bom... Kaj praviš na to, Rok? A lahko prosim me nehaš psihirati? Kaj praviš na to, Rok? Ej, Izabela, nehaj se... Kaj praviš na to, Rok? Nič ne pravim na to. Mogoče te pa ghosta. Kaj me? Mogoče te pa ghosta. Kaj me? Tretjo pa v enem neke brcte filmu ali reklami za kaj novo leto. Ti moraš sam dvigati. Ja, ne smem tega narediti. A bejš, kolikrat sem vama rekla, da ne dajete prazne embalaže nazaj v hladilnik? Ma 16 lapsusov, da veš. Pa dobro, no, a mislim, da jeste ali ne? Ful sem te užgala. Oprosti, ful sem te užgala. So navajeni, imajo V redu, v redu je. Oprosti.